dushimiye ko dutoranyije kugira ngo tugeze ijambo ryawe iki ngiki uhimbaza. Turakwinginze rero uyu mwanya wose tugiye kumara hano urushaho kubana natwe, kandi ubwo tugiye kwegera ameza yawe turagusabye ngo dutungane kugira ngo turusheho kubana kandi bishimye. Reka byose dukoreshe icyubahiro ku munsi w'izina wacu. Isabato nziza, umunsi w'umunezero, turi tariki 24 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024. Turi ku isabato ya kane. Tunejejwe no kubaha ikaze muri iyi sabato idasanzwe, isabato ikomeye. Twiteguye kubana mu buryo bw'umwihariko n'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimira Imana rero yadushoboje kuba turi mu ngoro y'Uwiteka. Imana ishimwe. Abagerageje bagakora uko bashoboye ariko kuba twabishoboye ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Tubahaye rero ikaze mu nzu y'Imana, aho twaje guhamya yuko